Artinya bangsa kita perjuangan daripada Indah Tutu. Hana pernah kita tinggal sampai kiamat ya api. Kita perjuangannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urewapan matang bangsa Aceh yang matang kira-kira roh kamu bangsa yang dalam dia rumbumonya dan perle kamu pedah urewa kamu kanlah urang partai-partai kamu nak urang perjuangan daripada dinambung daripada Indah kamu tinggalkan partai di Aceh bele mabuk dengan partai bangsa Aceh mari bangkit benar perjuangan itu ada yang hak. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maka dalam nangro keteo diputang daripada penjajah nangro karena pernah berakhir sampai Baik dulu le bahat